Ćao ekipa, danas sam na jednom prelepom mjestu. Nalazim se na jezeru Laguna u velikom banatskom selu, to je u okolini Kikinde. Stigao sam na poziciju broj 1 i već sam narednih 48 sati. Danas je nedelja popodne, već sam do utorka i nadam se jednom zanimljivom i lepom ribolovu. Plan mi je sad da raspremim kamp prvo, podignem šator pre mraka, pa ću da markiram poziciju, nađem spotove i krećem s pecanje. Ostani sa mnom do kraja, idemo po neku debelu ribu. Evo, kao što vidite, kamp je namješten. Idemo sondirati. Što se tiče spod miksa, spremio sam pelet, ambarac kuvani, šećerac, konoplju, malo žita. Sve to dodajem mrvljene i polovljene bojle. Za današnje pecanje sam spremio M1. Sve to ću preliti sa ovim spod juice mixom štegovim. To ćemo malo nahraniti, nećemo puno, zato što je... Evo imamo ribu ovdje. Jutros je završeno takmičenje na stazi i riba je sigurno sita. Tako da ćemo danas po 7-8 raketa na spotove i čekamo prvu ribu. I evo je prva riba za danas. Ne tako veliki, ali dobar borac.
Ona je prva riba najvažnija, znamo da smo na dobrom mjestu. Uzeo je posle 10 minuta kako sam bacio hranu. Tako da idemo s tim nazad pa nastavljamo. Smiri se. Evo i druge ribe za večeras. Nisam prvi štap ni vratio u vodu, znači po 2 minute nakon prve ribe stiže ovaj golać, malo lepši. Vraćamo ga nazad i idemo baciti još koju raketu. I evo ga još jedan lepotan. O, namiran je. Na vagi je pokazao rano 10 kila. Došao je na bujlu M1. Gornje hranilište, levo to jest. Nastavljamo dalje. Evo još jedne lepe ljuske, opet levi štap, opet gornja tačka. Tamo što sam ušao u šator i legao, javlja se. Idemo ga vraćati pa razbacujemo štap. Evo još jedne lepe ljuske. Opet gornji spot, levi štap. Ujutro ću vam malo objasniti o tačkama na kojim pecam. Sad idem da ga vraćam pa nastavljamo. I evo jednog nemirnog golača koji me je naterao da izađem iz toplog šatora. Idemo se njim nazad, prezabacujemo i nazad na spavanje, još bar 2 sata. Ima li šta lepše od jutarnje kafe sa pogledom na vodu? Složit ćete sa mnom da nema. Dobro jutro ljudi. Noć je prošla relativno dobro. Imao sam 4 ribe od 12 do 6. Neke sam snimio, neke nisam. Sad ću da popijem kafu, doručkujem, pa idemo na posao. Danas malo menjamo taktiku. Pojačavamo. Na svaki spot ću zbaciti 20 raketa i možda staviti neki krupniji mamac, probati selektovati krupniju ribu. To je to. Idemo na posao.
ručak. Prijatno ljudi. Ja imam prvu ribu od jutros. Sad se malo smiri. Evo ga, jedan lijep ribljak. Opet gornje hranilište. Bacio se on 20 raketa pre 15 minuta i odmah se javio. Se uslikamo i idemo u vodu s njim. Još jedna riba je u kadici. Ovaj put jako se smiri malo. Nemiran boga. Srednji štap, gornje hranilište. Trenutno mi peca samo gornje hranilište. Uzeo je bojilu Squid and Octopus. Sad ću vam malo objasniti u spotovima i gdje sam šta našao. Idemo da ga vraćamo, da hranimo. Što se tiče spotova na kojima pecam, našao sam dva spota. Jedan je u pravcu zelene bandere na 71 metar, tvrdo dole. Tu pecam sa jednim štapom i hranim spot mix i mrljena bojila. Drugi spot koji sam našao je desno u uvali, blizu obale, u pravcu trećeg drveta na 52 metra. Isto tvrdo dole, osjeti se lepo. I tu sam odlučio da samo kobram bojile. Evo ga i posle više od 2 sata bez ribe. Imamo šarana u kadici. Nije nešto velik, ali izrazit dvorac. Mogu reći luda riba. Idemo nazad s njim pa na posao. Potrebno još koju ribu. Posle duže vremena, jedna lepša riba. Vagi je pokazao ravno 11 kila.
Došao je na bliže hranilište, proradila je opet, bila proradila. To je to, vraćamo ga, pa idemo dalje, po još većeg. Gledi babu i dedu. Još jednog lijepog i borbenog valača sa bližeg hranilišta. Riba izgleda ušla na hranu. Vraćamo ga pa idemo dalje po još lepotana. Double run ima, jer ne u kadici upravo. Dve, brate. Dve. Ne, nego mu isto vrijeme udarilo, bre. Pa dve imaš. Double run, da. Ovaj se baš lepo borio, nije velik. Baš dobar borac. Double run realizovan. Prvi današnji double run, to jest i prvi double run na ovom pecanju uspješno realizovan. Evo ga prvi. Lep borac, stvarno. Lepa riba, zdrava. I ovaj drugi mališan. Evo ga. To je to. Idemo nazad sa njima u vodu.
jako mali. Još jedan lepotan je u kadici. Baš lepa riba. I borbena. Evo i polako pada noć. Pozicije sam nahranio. Levi spot oko 20 raketa spoda sam izbacio. Desni spot oko pola kile bojle iskobrao. Spreman sam za noć. Za mene je 24 sata pecanja. Zadovoljan sam sasvim. 25 riba uhvaćeno, možda su mi 2 otpale. Probavao sam razne kombinacije, ali M1 i žuti sunđerčić su najbolje pokazale. Sad idem lagano na večeru i da uhvatimo noćas još neku ribu. Evo je, još jedna borbena ljuska je u kadici. Ako mogu da primetim, bit će ovo neprospavana noć. Ali neka, zato i pecamo. Idemo nazad. Imamo još jednog lepotana u kadici. Ovaj put je došao na 2 bojle 14. To sam stavio u cilju da selektujem krupniju ribu ako je to moguće i uspio sam. Baš se lepo borio, lepa riba, zdrava. Idemo nazad u vodu, pa da večeramo. Prijatno. Evo jedno nemjernog lepotana. Bliže hranilište, bojila. Prelepa riba. Idemo dalje. Evo jednog lepog golača. Gornja tačka se opet aktivirala. Da sad je ova najveća riba kampanje. 11,3 je pokazano ovdje. Idemo nazad s njim pa probati uvati još većeg. Smračilo se u 5 minuta, stižemo do izgleda.
Evo jedan krivštar, tačno uz prvu kišu. Idemo brzo da ga vratimo nazad. Bežimo u šator dok ne prođe pljusak. Dobro jutro ljudi. Evo dan treći. Sad je oko 11 sati. Nikako da snimim ovaj uvod. Imam oko 25 riba od jutros. Jako lepo mi peca. Noćas nisam ni pecao pretjerano dugo. Do 1 sat. Od 8 do 1 sam imao oko 6 riba i izvedio sam štapove i legao da spavam. Jutro sam ustao oko pola 5, malo sam poranio. Lepo nahranio tačke. Levi spot 20 raketa kao i uvek. Desni spot pola kile bojile. I krenuo do peca. To bi bilo to. Idemo istim tempom da izguram dan do kraja, iskoristimo. A mi se vidimo kod Kadice. Spreman za nebo. Evo me opet ispred Kadice. Ovaj put sa jednim lepim mamorom. Još jednu ribu. Ovdje pokazuje 11,5 kila. Stvarno lepa riba. Idemo nazad sa njim pa nastavljamo. Eto sve. Evo ga jedan manji primjerak. Evo ga jedan manji primjerak šarana. Uzeo je bukvalno 20 sekundi pod zabačenje. Nisam ni swinger namontirao kako treba. Idemo na srce. I evo je treća riba u Kadici. Za 5 minuta, sva 3 štapa sam i van vode. Idemo je vraćati i prezabacivati sisteme. Ja, drugari, nastavljamo u istom ritmu, bliže hranilište, riba je ušla na bojilu. Nastavljamo. Lepa riba. Idemo dalje. Kobramo malo bojile.
prelepi golać koji je uzeo, ne bi verovali, bukvalno sam ubacio štap, nisam ni spustio u rod pod, on je udario. Vaga je pokazala 14,100. Najveća riba kapanje za sada. Prelepa riba. Sad ćemo s njim nazad, a tu je ovaj mališa. On je došao na gornji spot. Borio se kao veliki. Idemo nazad sa njima. Sva 3 štapa su on vode. Brzo ga vraćamo i idemo na posao. Evo u kadici imamo još jednu lepu ljusku. Gornje hranilište. Posle svake ribe bacim po 10 raketa i to je to. Znači vraćamo je nazad i idemo na posao. Vag je pokazao skoro 14 kila, 13,800. Prelepa riba, borbena, svaka čast. Evo imamo još jednu ribu, brzo što nazad. Lep komadić isto. Evo ljudi, imamo još jednog golača u kadici. Lepi mrak. Baš se lepo borio. Vukao kao podmornica. Lepa riba baš. Idemo nazad sa njim. Dodat ćemo još koju bojlu. Pa da vidimo. Što se današnje taktike tiče, na sva 3 štapa ću da stavim bojlu 18 mm umjesto bojlu 14 mm. Što ima dosta sitne ribe i onako skida mamac kruniga. A samim tim ću selektovati krupniju ribu, nadam se. To je bilo to, ostani uz video pa...
ova najveća do sad. Trenutno imamo 2 lepotana u kapici. Ajde, prvo godina. Mislim da se smirio. Prva ljuska, prelepa riba. Na vagi je pokazao 14.200. Prelepa riba. Drugi je malo manji, ali mnogo živahniji. Ajde, slikamo se pa ideš nazad. Evo drugi riba. Njega nisam merio. Tu oko 6-7. Double run, jedan za drugim su došli. Idemo nazad u vodu. I još malo pa završavamo. Jedan lepotan. Opa. Lepa ljuška, 14.300. Mislim da je ovo najveća riba kampanja. I od njega je došao jedan trkač koji je jako namiran. Evo ga. Idemo nazad sa njima. Pa da uvatimo uz koju ribu. Tu je ručak. Ručam pa pakujem polako. Prijatno. Još jedan double run, uspješno realizovan. Evo još jedan double run. Neka, samo. Ovdje je najbitnije što kažu da svi zadovoljni na kraju. Da. Još jedan double run, uspješno realizovan. Ovaj put zove manje ribe. Idemo svima nazad, pa polako da pakujemo. I to bi bilo to za ovo pecanje, za ovu kampanju. Polako se pakujem i završavam. Ja sam iskreno prezadovoljan sa pecanjem i više nego što sam očekivao. Hvatio sam preko 60 riba. Tačno ne znam broj, prestao sam brojati u jednom trenutku. Samo jutros od 5 ujutru sam uhvatio preko 30 komada. Što se tiče jezera, jezero je prelepo. Riba je agresivna, borbena i zdrava. I svima bi preporučio da dođete vamo. Ko žele se odmori, napeca, opusti i uživa. Hvala vama što pratite kanal Simeon Carp Fishing. Ako vam se svideo ovaj video, zapratite me, lajkujte, a mi se vidimo na nekoj novoj vodi. Do tada, bistra.